rukerera rw'umunsi mu misozi iri hejuru n'umujyi wa Uvira ni ibintu bikomeye cyane bijyanye na operasiyo ya FARDC na M23. Muri uru rukerera ivy'urugamba birakomeye kandi birakomeje hagati ya M23 n'igisirikare cya leta kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zongeye guhinduka. M23 igeze neza hafi ya Uvira, ivyaciye igikuba gikomeye muri FARDC. Ni mu gihe FARDC kandi yayo itegeko rikomeye ryo kurwana ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza. Kuri ubu bakomeje gukora ibishoboka byose nyuma yo kohereza abasirikare ndetse n'ibikoresho byinshi. Hagati aho biravugwa kandi biremezwa ko hari abasirikare benshi ba FARDC bageze Uvira baturutse i Bujumbura, bakaba baragiye bazanwe n'indege ibageze i Bujumbura maze bakomereza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Harimo kandi abandi basirikare kabuhariwe ba Angola bamaze kugera muri Uvira biyongera ku bandi batandukanye bamaze iminsi hano. Gahunda hari nuko ubutasi bwa FARDC DEMIAP ndetse na NIRI bwagaragaje ko hari bamwe muri Elemaze M23 zashakaga kwinjira Uvira nk'abasivili bakazakora operasiyo. Ibizatumye umuhanda route nationale numero 5 uhuza Uvira na Bukavu ufungwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu ugiye kutubwira mu buryo burambuye ibiri kugenda biba akanku kandi. Mutama, waramutse neza? Bwakeye neza. Mutama, tudatinze rero turagira ngo tubwire situation biri kuba ndetse n'ibijyanye n'izo drone umbwira ko ziri kuzenguruka ikirere cya Uvira. Nizo kuri uyu ruhande? Ego, drone zizenguruka muri uyu mujyi wa Uvira ni drone za FARDC. Ubona ko ziri gukora nk'aho ari ubugenzuzi zishaka kumenya ku ruhande rwa M23. Ubona ko rufite ubutasi ndetse n'inzego zijyanye na operasiyo y'imirwano iri kubera muri iki gice. Ni ikintu rero ubona ko gikomeye cyane, ubona ko FARDC yahagurukiye cyane kuko ubona ko nta makuru nta n'uwikeneye no kumenya ko yaba yatakaza uyu mujyi wa Uvira, bijyanye no kubona ko usa naho ufitweho gusa naho ushaka cyane ku ruhande rwa M23 mu buryo burenze buri hejuru bijyanye na operasiyo ziri kubera muri aka gace. Ni drone rero ubona ko zishaka amakuru ndetse bamwe badashobora no kumenya ngo ni iz'uruhe ruhande, bijyanye ko iyi mirwano isa n'isatiranye cyane ku buryo iri mu ntera zitari mu birometero hagati ya pozisiyo n'ibindi birenga ibirometero 7 cyangwa 8. Niyo mpamvu ubona ko nta muntu ushobora kumenya ngo izi drone ziri ku ruhe ruhande, ariko izi drone za FARDC ziri gushakisha uburyo bwo kugenzura umutekano muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo no kumenya sitasiyo y'ibitero byabagabwaho ku ruhande rwa M23. Mutama, hari amakuru avuga ko ibijyanye na operasiyo ndetse n'ubutasi byose byamaze guhinduka, bijyanye n'uko hari amakuru avugaga ko hari abakomando ba M23 bashakaga kwinjira Uvira nk'abasivili bakazakorera operasiyo. Biravugwa ko kuri ubu hatangiye ndetse na leta ishatse gusaka bidasanzwe Uvira. Byo bihagaze gute kugeza ubu? Niko bimeze. FARDC urabona ko kuvaho babaye nkaho baha inshingano uyu generali Masunzu uvuka muri kiriya gice cya Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo yahise asa n'aho ahindura ingamba cyane zikomeye ubwo bafungaga uyu muhanda. Ubona ko ari umuhanda wari ingenzi kandi wazanaga urujya n'uruza cyane, mu buryo ubona ko mu bijyanye n'umutekano wari ubangamye cyane kuri FARDC kuko wabahuzaga n'igice kigenzurwa na M23. Uyu muhanda wavaga Uvira werekeza hano Bukavu ndetse byacaga ko unyura Kamanyura ujya mu gihugu cy'u Rwanda. Wari umuhanda ubona ko ari umuhanda wahuzaga ibi bice kandi wari urimo urujya n'uruza ku buryo burenze. Wari umuhanda ukenewe ku mpande zombi, ariko byabaye ngombwa ko uriya mugabo agenderwa inshingano yahise asa n'aho ufunga ku rwego rwo hejuru bijyanye n'ubutasi bwari kubera muri Uvira. Byabaye nk'aho asa n'aho afunga ibikorwa byinshi bya M23 muri uriya mujyi. Indasi zarimo kandi zarategurwaga cyane bijyanye n'iyo operasiyo iri kuba muri iyi minsi, n'ibi bitero n'iyi mirwano iri kuba.
ariyo mpamvu ubona ko hari ikintu gishobora kuba cyarahindutseho cyane cyangwa se cyabaye nk'igice intege ku ruhande rumwe, ku ruhande rwa M23 mu buryo batabashe kugenzura neza Uvira. Indasi ntabwo zaburayo, ariko hari ikintu cyabayeho bijyanye na karakazi kakozwe ko kuba barafunze uriya muhanda muri ariya masaha make yashoboka, kuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Reka dukomeze paji y'amakuru yacu. Hari n'ibindi biri kuvugwa muri Nord Kivu nabyo watubwiye uti hafi ya Goma naho mwitonde. Turitondera iki kugeza? Hafi ya Goma icyitonderwa gihari no operasiyo M23 iriyo cyane yo ku rwego rwo hejuru wo gushakisha intasi za FARDC ziri muri uriya mujyi, kandi ubona ko ari igikorwa kimaze igihe kuvaho ibitero by'ubushize byabaye mu nkengero z'umujyi wa Goma hariya Sake, ndetse no nyuma yaho hano mu gace ubona ko kabayemo imirwano yagizemo no gutakaza ku ruhande rwa koalisiyo yari hari babara ko ari FDLR na Wazalendo zagabye ibitero muri kariya gace ka Mugunga, kandi ubona ko ari ikintu cyabayeho ku buryo bugaragarira buri muntu wese. Ariko ni imirwano ubona ko byanze bikunze iyi kera yabayeho yo kugira ngo habeho igikorwa kingana gutya, byanze bikunze no ku ruhande rwa M23 ubona ko igikomeje ibikorwa byo kugira ngo imenye amakuru neza yimbitse yo kuba bariya basirikare bagaba ibitero muri biriya bavuye muri pariki ya Virunga, kandi nta makuru bafite mu gice nka kiriya gifite umutekano uhambaye nk'umujyi M23 ikoreramo kandi urimo abayobozi bayo. Rero ubu hari gushakishwa amakuru ashoboka ku muntu uwo ari we wese ukorana n'iriya mitwe, ndetse cyangwa akaba akorana na FARDC mu buryo bw'ubutasi. Harimo kugenda hagenzurwa mu buryo bushoboka bunagoranye, ku buryo abaturage bose bari kubyibonamo cyane. Ni operasiyo ikomeye, ariko kubera ko iri gukora mu gisivili ni operasiyo utabona intera ifitemo, ariko iyo uganira n'abaturage bakubwira ko ari ibintu bitoroshye cyane, ku buryo ubona ko M23 yabishyizemo imbaraga cyane kugira ngo ibashe kugenzura umutekano w'uyu mujyi wa Goma. Ubona ko ari ubuzima bukomeye bw'abayobozi kandi bw'ino ntara, no kuba ari intara isa naho ibitse amabanga menshi ya M23 iri. Naho mu bice bya Masisi ho bihagaze gute? Nyuma y'ibyagiye bigaragara ko hibasirwa cyane na drone za FARDC, ho umutekano uhagaze gute? Uratubwira iki kugeza ubu? Yego, Masisi ndarenge, ariko nava muri Goma hari amakuru ahari mashya cyane agaragara ko M23 mu butasi bwayo ndetse iri gukurikirana cyane bitari no mu baturage cyangwa mu basivili bo muri uyu mujyi wa Goma. Harimo no kuba iri gukurikirana n'ibindi birenze cyane no muri opozisiyo yayo ubwayo bwite ifite, kuko hari amakuru ko hari umugabo ni majoro, ni umuntu wari ku rwego rwo hejuru ukomeye cyane mu butasi bwa M23 wabashijwe gusa naho yatahuweho amakuru ashobora kuba yari umugambanye muri FARDC watangaga amakuru yose ikintu kiri gukorerwa muri M23. Urabona ko ubutasi bwabo ndetse n'umutekano bari gushaka kugenzura muri uyu mujyi wa Goma bawushyize ku rwego ruhenze cyane rwo hejuru, ku buryo batari kureba ibiri mu ntera zabo kure, ndetse bari no kureba n'ibibari mu bwabo bwite. Urumva ko ikintu kijyanye n'umutekano mu mujyi wa Goma ni ikintu cyabaye nk'aho gihenze cyane, ndetse no kuwuhungabanya ni ikindi kintu gihenze cyane. Masisi ikiriyo cyane ni ukubona ko operasiyo ziri kubera Masisi cyane ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC, ari ibintu ubona ko muri ziriya nce za Nyabyondo hagaragara FDLR na Wazalendo cyane mu buryo buri hejuru. Hari koalisiyo nyinshi cyane za FDLR na Wazalendo zishaka kwigarurira biriya bice. Ubona ko kandi batabuye amakuru neza ko pozisiyo za M23 ziri hariya ziri mu ntera zitandukanye cyane bijyanye na deployment zabo, kandi harimo ikintu cyo kuba deployment ziriyo pozisiyo irimo abasirikare bake cyane, kandi koalisiyo ziri hariya zihagurukira abasirikare bari hejuru y'igihumbi. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Hano bwa M23 bisaba ko harimo support ikomeye ngo bagomba gukoresha n'imbaraga zirenze kugira ngo babashe gusa naho bahangana na koalisiyo ziriho, kuko
ubona ko ziri hejuru kandi nta makuru zifite cyane zibikora zabiteguye. yego reka tujye rero Mutama muri Masisi naho tubwire. Yego Masisi ikintu kiri Masisi ni ikintu kijyanye na coalition FDLR ndetse na Wazalendo kuko ubona ko arizo zisa n'izigwiriye Masisi. Mu bice bya Rumbishi ni mu birometero byinshi cyane uvuye za Ngungu werekeza aho Rumbishi ni ahantu hagaragara cyane ku ruhare rwo hejuru kuri FDLR ndetse n'ahantu hari hagati ya Gatoyi ndetse n'aho bita za Kabingo na za Cyamatare. ni imisozi isa n'uhererekanya ariko igizwe n'igice cy'amashyamba cyane yo muri kiriya gice ubona ko ari ibirindiro byinshi cyane bya FDLR ndetse na Wazalendo kandi ni coalition ikorana na FARDC muri iki gihe kuko sapoti yose ndetse n'ibikoresho n'ingabo zindi zisa n'iziba sapotinga mu mirwano ya operasiyo bari gukora zose zitangwa na FARDC. ni ibice ubona ko cyane ubu ngubu biri mu gace kagoranye cyane bijyanye na operasiyo ziri kubaho kuko ubona ko FARDC yahitayeho cyane kuko ni agace kerekeza ahantu bita mu Butembo kandi iyo uva mu Butembo ujya mu burengerazuba bwawo busa n'uwinjira muri Warikare wasubira mu gice cyo hasi ubusa n'uwerekeza mu nce za Kisangani. rero ni agace ubona ko operasiyo zaho cyane kuri FARDC zikomeye kuko coalition ziriyo bakorana na Wazalendo nizo timu ziriyo na FDLR. ni ibirindiro biriho bikomeye cyane ku buryo ubu ngubu kiriho ari ibitero biri gutegurwa na FARDC kandi biteguye kuba bafite umugambi wo kwigarurira izo nce za Rumbishi, Kabingo ndetse n'iki gice werekeza za Gatoyi. ni agace ubona ko kagize ibirindiro by'imyaka myinshi kuri FDLR kandi gakomeye cyane ku buryo coalition yaho ari coalition utashobora kugabaho ibitero uko wiboneye kose. Umujyi wa Goma kuko ubona ko ni agace nabo ubwabo bagenzura ariko batizeye kuko iteka ryose urabizi neza ku munsi w'ejo ko bavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashyizweho na M23 ariko bakaba batanga ripoti kuri FARDC imikorere yose ubona ko ariho raporo bazitanga. rero bikaba ari ikintu ubona bisa naho cyabacanze ku buryo utamenya situasiyo y'abaturage bahangaha imyumvire yabo. urabona ko cyane cyane bakorana n'iyi mitwe ya FDLR na Wazalendo cyane ku rwego rwo hejuru kuko ndetse banahamya ko abenshi mu bari hano bakomeye aba mu bacuruzi n'abafite imitungo isa n'ikomeye abenshi bose bakorana na FDLR cyane ku buryo ubona ko kugira ngo babashe gukumira ibi bikorwa by'ibi bitero biza biturutse muri izi nzira bizagora cyane M23. yego reka tujye ku zindagisi muri Masisi ho ahandi bahagaze gute? mu minsi ishize n'ubundi twumvaga muri Bashari Mukoto naho urugamba rukomeye rukaze ho update zihari kugeza ubu ni izihe Mutama? yego niko bimeze n'ubundi muri iki gice hariho agace ka groupema ya Basha muri Mukoto na za Karembe ndetse ubundi mirwanire yo kuri Wazalendo ishobora cyane kuri M23 ku buryo ubona ko ifite intego y'uko ishaka kubigarurira icyo gice kigenzurwa na M23 kandi ubona ko ibi bitero nayo ibigaba buri munsi cyane kuko hashize ibyumweru hafi bigera muri 2 aka gace nako kadatekanye baza gutafata buri gihe aka gace bagashaka gatakaza ariko ni imirwano bakora bakabasha kuba batahigarurira ariko ubona ko badahagaye ndi 23. ariyo mpamvu ubona ko baramutse bagize uburyo babona musaada ku buryo bwa coalition yaba isa naho ari nini muri kara gace kandi position ya 23 muri ibi bice bari mu bice bitandukanye harimo intera ndende ku buryo bageze nk'igice binjirira kugira ngo babone support bya Ebola cyane. ubona ko ari ikibazo kiri muri Masisi kijyanye na deployment za 23 ku buryo ubona ko bafite ibice byinshi bagenzura ariko ingabo zihagenzura ari hehe. yego ikindi kigaragara cyo ni uko muri Masisi n'ubundi muri groupema ya Gashuga hano muri Gashuga groupema ya Basha n'ubundi naho imirwano ya Wazalendo mu gace
gasa n'agasatira muri izi nce za mpita, ariko mu birometero nka 7 batezemo ambushi. Ari operasiyo ya M23 yari isa naho irimo kugenzura ibyo bice, kuko ari agace kagaragaramo umutekano muke cyane, bijyanye no kubona ko Wazalendo isa n'ibirindiro bikomeye cyane muri izi bice. Nabwo bayirasheho bikomeye, ariko bisa naho ibasha gutakaza ibice byinshi muri ako gace, isa naho yagenzuraga mu bijyanye n'umutekano wariyo ikikanga cyane, kuko ubona ko hariyo pozisiyo za Wazalendo zikomeye, kandi M23 muri ibi bice ntabwo ikunze gusa naho ishyiraho pozisiyo zikomeye, ku buryo ubona ko ari imbogamizi cyane ziri ku bijyanye n'umutekano, ariko ubona ko FPR imaze gusa naho ibimenya, kuko iyi bice isa naho yazihariye Wazalendo cyane, ariko iramutse yabayeho kwihuza ahangaha M23 ishobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza cyane muri ibi bice, kuko ubona ko isa naho yakize intege nke cyane. Yego, reka noneho tuje no muri Sud Kivu Minembwe. Update zari urugamba rukomeye rurakaze, naho ndagira ngo duhe ishusho y'ibikobera muri Sud Kivu kugeza ubu. Minembwe umunsi w'ejo imirwano yari hari, ndetse n'igitondo cy'uyu munsi muri iki gice n'ubundi cya Runyungu nako cya ruguru hafi ya Kwezero. Ni ibice ubona ko hari operasiyo zisa naho zitujemo, ku buryo nta drone zisa n'iziri gukoreshwa, ariko FARDC urabona ko isa n'iri kuorganiza ibice isa naho yatakajemo mu minsi itambutse, uburyo ubona ko hari operasiyo iri gutegura, ariko ubona nta mbaraga nyinshi babishyiramo bitewe n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Premier Belfise. Ubona ko hariyo amabwiriza mashya atuma operasiyo yo mu Minembwe isa naho tujyamo cyane, ubona ko basa naho babaye nk'abashyiramo agahenge, ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa mu buyobozi bwo hejuru, kuko ubona ko operasiyo nyinshi ndetse n'urujya n'uruza ruri kubera mu nce za Belfise ndetse na Uvira, ariko mu Minembwe ubu hasa n'ahari agahenge, utamenya impamvu yako. Hari ikekaho ko hari ikintu FARDC irimo gutegura, yaba muri Belfise cyangwa se haba mu Minembwe, bijyanye n'uburyo hatuje. Yego, ni ikintu rero ubona ko mu nce za Uvira cyane cyane ahangaha kuri uyu muhanda werekeza muri aka gace kagenzurwa na M23 wa Kamanyora, ubona ko ari ikintu kimeze nk'aho ari amabwiriza akomeye, nta rujya n'uruza ruhari, habe no kuvuga ngo wabura n'umunyamaguru byibuze ngo uve mu cyerekezo cya Uvira werekeza muri izi nce zindi zigenzurwa na M23, cyangwa ngo uve mu cyerekezo M23 zigenzura werekeza muri Uvira. Ni ikintu kidashoboka, icyo waba ukora icyo ari cyo cyose ntawemerewe gusohoka no kwinjira. Muvoma yabo irakoreza mu bice bagenzura byonyine. hari andi makuru n'ubundi yanditswe ejo, ndagira ngo nabwo nyabwira abadukurikiye, ubwo noneho tugarutse utujana na Mwenga ndetse no mu bindi bice by'Ifizi, nawe utubwira situation mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ku baturage aremeza ko mu gitondo cyo ku cyumweru ari bw'ingabo za FARDC zakoresheje drone mu gutera ibisasu mu bice bya Kalingi no mu nkengero no mu nkengero zangaha, nk'uko bigaragara ro bavuga ko hari ibisasu byatewe mu bice biza Kalingi no mu nkengero za territoire ya Mwenga. Kalingi iherereye hagati ya Minembwe na Mikenke unyuze mu nzira za Bisambo, ikaba rero kandi kunze kuba ari ahantu hagoye kugerwa mu bihe by'intambara. Nk'uko ubuhamya bw'abaturage bigaragaza, drone za FARDC zatambutse mu ijoro zitera ibisasu mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu, nabwo zateye ibisasu mu Mikenke ahatuye Abanyamurenge. Umwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati, mu ijoro drone zaratambutse zirasa mu bice bya Fizi, naho mu gitondo ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zituruka
mu bice ziza kurasa Karingi ejo nibwo zarashe mu Mikenke. Ibikorwa byongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage basigaye mu bwoba no mu guhungabana bikomeye. Umutekano urahungabana cyane, abashinzwe umutekano hamwe n'imiryango mpuzamahanga barasabwa gukurikirana imikoranire y'ingabo mu rwego rwo gukumira ibihombo ku baturage batagira kivurira. Amateka y'aka gace aragaragaza ko imurenge n'ibice byaho byagiye biberamo imirwano itandukanye n'ubwicanyi kandi gakoreshwamo indege zitagira abapiloti, byagiye bituma umuturage ahagirira ibibazo bikomeye. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu umubare munini w'abagenda muri ibi bice waragabanutse. Ni mu gihe kandi bitangazwe FARDC kuri ubu ikomeje gufunga umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu, bijyanye n'amakuru y'ubutasi bafite ko mu gihe uyu muhanda wakomeza gufungurwa bishobora kuza gukurura andi makuba akomeye ku birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare. Nk'uko rero dukomeje kugenda tubibabwira, reka twumve noneho ibiri kubera no ku zindi axe. Mutamaro ndagira ngo tujyane ahandi nawe tubwire situation ihari. Yego, muri kaserekera muri Mwenga hari operation isa n'iri gukorwa na FARDC, ndetse ubona ko yari agace nako kari kongerwamo ingabo ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo gusa naho bakumira M23 muri ibi bice. Ubona ko yashatse gusa naho ishyiraho ubusatirizi cyane ku buryo yegera izi nce zerekeza Baraka, mu buryo ubona ko ushaka kugira amayira ifunga yerekeza mu bice bya Minembwe, ku buryo operation yagorana cyane kuri FARDC n'ibi coalition, kuko ubona ko ari ince zikoreshwa cyane uturutse hano Baraka werekeza mu Minembwe. Ariyo mpamvu harimo kongerwa ingabo, kandi ubona ko bafite gahunda yo gusa naho bagaba ibitero kuri M23, ubwo ubona yo yari imaze gusa naho ituje mu duce igenzura, kuko ubona ko twari uduce tw'ingenzi cyane kugira ngo inzira nyinshi ziri hano zijya Baraka zisa n'iziba zikontororwa nayo cyane, ariko hakaba harasigayemo uyu muhora gusa ubahuza na Minembwe, kandi ubona ko ari umuhora ukomeye ufitiye akamaro coalition ku rwego rwo hejuru, ku buryo badashobora kuwutakaza. Aka ni agace rero kari kujyamo ingabo zitandukanye, kuko hari kugaragaramo ko hari abasirikare b'abanyangura babaye nk'abajyayo, kuko hari umuvuduko mwinshi cyane ku ruhande rwa M23. Turabonaga ko ishaka kwigarurira ibice byose birimo bigenzurwa nayo muri kano gace. Rero FARDC ahangaha yabaye nk'ishyiraho inkumirizi cyane, ku buryo ubona ko ari ikintu gikomeye cyane kuba batakaza aka gace gabahuza na Minembwe, ariko ubona ko force zaturuka ruguru mu Minembwe zidashobora kubasha kugera hano Baraka bizoroheye, nk'uko aba baturuka muri Mwenga muri ibi bice byo hafi ya Baraka babasha kuhagera biboroheye cyane, kuko hano za Itombo ndetse ubona ko biri mu cyerekezo cyane kijya Baraka. Niyo mpamvu ubona ko FARDC yashyizeho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru rwo gukumira ibitero n'umuvuduko mwinshi wa M23 yari ifite muri ibi bice. Yego, naho ku birebana n'abanyamahanga Batanzania ndetse n'abagenzi babo bo update zari nizi. Amakuru agenda avugwayo cyane nuko ubona ko atarimo kwihuza cyane ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abanyamahanga Tanzania cyangwa ingabo za Angola zihari. Harimo ikintu kidasa naho kiri kumvikana ko nta guhuza muri operation barimo, ubona ko byateje n'umwuka mubi cyane, ku buryo ubona ko gukorana na Wazalendo kuri izi ngabo zaturutse muri ibi bihugu batarimo guhuza, ko badashaka ko bakorana operation bijyanye n'uko batajya bahuza muri operation ku rugamba. Ubona hazamo ikibazo cyane cy'uko aba Wazalendo baba bavuga ko abasirikare basigaye birebaho cyane batinya gupfa, ndetse batajya bajya ku mirongo y'urugamba imbere, bagasa naho bohereza Wazalendo. Ni ikintu ubona ko kitarimo guhuza, ariyo mpamvu ibi bihugu bisa naho byabaye bifata umwanzuro y'uko bashobora gufatira ibyemezo Wazalendo kuri FARDC, ikaba yabakura muri operation cyangwa se ikareba ubundi buryo ibigenza, kuko basa naho babavundira ndetse bakababuza uburyo mu mirwanire yabo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bakiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu
ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.